naona yale kama ukita na ngari ya white. Kai niwe ngamena muka. Tambotiga. Na mwaka mali kiyoma. Kai. Leo nimbise ero ne muka twende ngai. Aka wena agreement. Aka wena na niwe kama ane fane ina bora tondra kura. Ada niwe ise. Baada uti mutumia witeketie murume na uti murume witeketie muka. Wale ni witeketie. Atokigwa thithi. No ndakwira atiriri. Ndakwira atiriri. You play it cool. Ado isi ulise abane kiaba leo tuthikiririe aya tuthikiririe tikwadio mpaka ndabora na kitu sasa kwa nini amuliki remote na tumwira tene to transfer sasa. Yes ya mlioko tuwako mimi karibuni natoka day wote sasa kazi moka mwe madam this is my wife. Okay. Na by the way na mbere ya uthiete na mbere muno. Ninatuma. Ninatuma na the order ile ikuthumburaga it's like it's working now. Oh, message ni yoka. In fact you like yokari. Itogutumite. We trust you to do it. Yeah, WhatsApp bado ndagitumaga slip. Tumetuma by the way. Hata leo na ngwicira no niguka let's wait nikumetere feedback no oguthi kugathi ugu ta imagine ngari ni aguro 750 ngari iriko ino CJ haya uharikia kuthi uguo kimuthe gia ukabangwa ni gia kuma ku ni ahamberagia mira aya thuria mira ukaturia ngari tumesikia mwana auza twamwira mwana mendia atia na mwira 750 niene mwira 750 ngisia ni akumbake haya no ngone gwa ugatiriri ndutige ndige ngirie kana icio cingi ngare taro cingorane na mevi utie mundu ngigura by the way ndukona biashara ya ngari it is one of the easiest tarukorwa ni ugurire ngari iyo for example mundu cia uke noko tungikuvurire tukurie bwana ngotwire wetagwa kingori bwana kingori ngari ile wagura 5 no kwendia 650 turie kana riu no na biashara ya ngari korwa very easy. But it's a very easy business. Taru mungi athukuma magana maire mandui ma 50 muthenya umwe. Yes. Let me tell you, wero egutiri hindi ungituika ati ni warigirete. Ndo cinaga. Let me be honest with you. Nona nyumba eno twamiakina prophet ya thiku ici. Very days. Prophet ya thiku ithatu. Na by the way anatuthiakaga yetu ni mai mathatu akagira kerega guka guka. Na riu wi mutige tuteithio na ithuĩ riu tungigura atere atha ici ati no kwali. Okay. Mutige twenderie biashara ya ngari ti njuru. Ti njuru. No mututeithĩrĩrie twambĩrĩrie biashara ya ngari. Nĩ raithi. In fact uria tutari ni atiriri kila tutari ithuĩ tutire wiru. By the way. So you see ndo yothe tutingihunia ngari twiki. Yeah. Nona. In fact nona kwa ni nyumu agura yo. Ni nyumu mungi athondeka bicio. By the way lakini we can also assist them. Kile tu tumateithia. Fanyeni hivi. Tuteithĩrĩrie itu. Ikayatirire you pay the 500 kora mwina shingi that is mwari ba mundu cia ukarucio tio tumwenderie ugo turaritie pesa tuwapatie lakini si lazima wachote kitu ai mmoja turai tulia 250 mongeke tuingiria box na ruati ai ndio kulia kindu Tukiga kuma kindu kinini. 50 wacha mtu ya ngiri chukue the 200 ton muko mukirutite by the way na gutiro ndo mweka in fact biashara tugaga atiriri kana na ngiri 10 gutire stock ya kuwekera hau ya comfortable Tunanogera. hiyo guys kama mko tayari ni sawa Riu wi ina kindu we Ndikiaga kindu ngorora. Ndikiaga nindirahetũkia Makothe na kiuga. tigana Ndikiaga matano. ti matano. Ona Makothe na uga. Ona Makothe na uga. arauga ona kotana Ndauga. Timia no mari uhoro. Na ngiuma muciĩ kĩroko nduma kĩndũ. Cicokaga o mũciĩ. Aithũrũ ndikuga ũndũ no kaĩ. Cicokaga o mũciĩ. Indo ciakĩruta wĩra wa mũciĩ. in fact ndajira atiriri koro no kari Itocia wĩra wa mũciĩ. Githĩ ngari ĩyo ndĩgũka mũciĩ. otherwise wira guothe ni guteithania na ringwa na ngai arathimaga andu kuringana uria marateithia andu aria engi na no rakinyo na andu aria akaratina twateithirie ugu mathiango by the way magurire ngari imwe mendia
Umuthi tarunga rira maina cio andi nengarite 10 uguo. Na ni just 6 anga 3 months uguo. Biacara ya ngari ni njega. It's an idea. Ito guthi na mbere nayo na ngiruta wira wakwa. Of course. Na tarua no ugure. Mwarikia kwendia. No muke ringi tumwenderie ngari ya tuge kaneo yaoka tumucererie mundu wa kumigura nginya 700. Yes. Teo. Yo import. Unaona? Yo import. It's a good idea. Otherwise tubei habari tuambie ni naona murare acoku ringi. Ndi muthakie Ithio no atugitheka haha tuka turakaranire muno. Na mama. Ni ndakinya ndamwane ndathie ndekira bank account 500. O wa mwira 1000. Ajuri agreement. Mwari ni andu ega. Athuri tukora twekarire. Tuka tukinegenanagia. Na ithene twendaga riri gukorwo turi conscious. Kana tema indo tondu riri. Rui tumite haraihu. By the. Na mbeca icio raiga tumite ri kana reanire rui ciake wiki. Nithi atugiukai ona riu ri arerekiria haha. Yaani wala Tamadari. Asa, no ndona atiriri maundu mothe mekika kwawe. Korwo ndeno kari, yo ningiuma. Na ningi ndwe ni gwathukire. By the. Ndwe ni gwathukire. By the next time wacha mundu pesa uguo no thie. na tatiga ngwire indi cionthe mundu tara trust ndu ukaroria mundu ugo no menya whether to trust or not. Tari tu no gaturoria by the way sure ngiri magana matano. What's that? Mutikague uruto. Let me tell you something. As we speak, you know nembesa na ngiri cia kana. Herubo mia? Sisi hatunaga shida ya mapesa. Wana pesa runguru wagetego akue. Kora diukiga. Wewe mkuja muipe muonane tu tukora na pisto. You otherwise, we are reliable people. Lewi ya ngiri magana matano. Then the other thing ni jina yetu tumebuild over time. A long time. Na tutikio morana muthenya umwe. Tina uru, rwe ndu tutambuye. Na riu ningi no amenya nginya andu ario ega ni mathukirio ni ario. It is very true. Don't worry. Yo gumurite tukenye no ni natwa na mutiri atu. No madam, by the way, si makosa ugo weciria. It is good to be conscious. Tondu tumite harai. No wega no na inegene riake nirio ria tumaninge tuone maundu me. By the way, gutino ndotari bata mbino. Tawi bairo cio twina ngiri magana maya. About that. That is just the beginning. Na hiyo si anyisoke. Ewe ngioka ndwe kugurwo mbia cigana na ngari njeru. The otherwise ni kwega nilele ningarire by the way ona ne we tutaonana nyinyi watu. We reke tuthie. Nenda ni mweke. Ni sawa. Atu amerisive. Guys, at least zile gari niko nakwambia. Si atu iko na shida huko Monde. No, itakuja na hiyo. Good. Kwa pamoja. By the way, lake. huyu agent yake na by the way ndani huyu. Gomboka nyumbani no jikarage yera magagani Makothe. Ndakwira tiriri. Nona? Ati methega. Uria tiriri. Andu manyitagwo uria moka. Riu twarikia wega. Nona mamera ugiteizuritie ra ugitigo. We itigukwirite. Ne agreement ikumugurukagia. Riu ucio uguka kugira agreement ciake cingira kalima sivi. Mwira no kinya wira urutungia no pesa ciedu. But so far so good. By the way tutinge complain riu. You cannot complain. Wiki imwe ngone wiki imwe na mithenya na. Kithia mithenya na turute thwira uyu. Tutingiaga 4.5. No ngwicira ngandu makora maya ritu muno na nirona andu bari aritu andu acio mangiuiga ungiruta mbeca ku no by the way nginya wakorwo na irimu wanjinga ndio walio wao ndio ngeciria atiriri ni twambire gutarget big fish yani big money big men nenda kuga atiriri andu amena mbeca njega ati ukona ati mundu wa mukobora ngiri ta 10 milioni ta 10 that's good money. I think in a different opinion. Tuambe tu exhaust the small person. Nona kama roa kanini kaka ngiri magana mairi ngiri 150 unachwa nuisa cio neo yengi. Riu taru for example nageria gwiciria riri twina customer ya maratwetia ngari cia 150
magana mairi to taxi to twa guthukuma ga thibitari na muthatari na manjimbo customer cio nenge muno na tutiena ngari ciao na tuko twina cio cia kumenderia supposing tutumire unjanja we kaundu ni esiririe boy taru for example tutumire thimu no tutumagira si hakuna mtu anainjua ni nani wanatiri registered taru mvurire mundu ndiramenya na kini kenda ramenya tia ngove an example mundu tanjia ni tutumira njia for example taru mvurire njia ni muri njia kwe mundu ramenya wina taxi ungi ndwara moya for example Nusio via zile tona mwita leto ni atu this person knows him. So ngari yo yauka kasakasa leo ne boy disappear. Customers ya Kirinyaga watu tirenda kumenya ka ngari endirwe na number plate kandira number plate manyitwa ne vao. Akirikia kuleta ngari vo wira wa taxi tuturwa nura tukumathiora kithioro taxi disappear. You get the point? Yendwe Kirinyaga eza ganyitirwa Kirinyaga is not our problem. Tutagese kene. Njiyo to aburi. Ona tiga toguo ona kumenyekane atiri tutingimenyeka tondu riri wahurira njihia na njihia ndaramenya ndena kumenya na tondu ndena kumenya ri no auge niwe awezi na niguo ngwiciria atiri si hata nifanye hivyo saa hii tu tandoria namba ya riri hebu angalia namba ya njihia hapo 0 0723 0723 124 Koja leo mboni ile langu kwa kainje ya na vira lela hello yes Patrick J Mwangi Oboro matuko haya liwe wikaondo kwenda konde thie nako kwenda kabisa atendora menya nura kwariria akora ndorero ni sauti ka wacha kwanza nikwambie kile nimekupigia kwina mwana twakora nda gutengerwa moya na taxi na ungivota njariria ka 110 a 110 ndwize comfort ciayo nimse taxi ya 110 tikungitura we haya good na no ari viengiri ta ithano guko thie moya ati ithano ni nyingi wewe uria we mbate tugeseme ni we customer wako ni bise ni tayari kuliva ngiri nyo ithano haya we nake haya fanya hivi mwire tusema ni vara Kilimari vara petroli kindu ndagika ta 20 30 kindu ndagika 30 uguo sawa mwire tusema ni hivyo okay usinisumbue wewe urarega kumenya rito riakwa niki nitukona nawe narikia kuvira murato wakwa ni ngukuvurira sawa Leo kuingira. Leo iko hivi. Netutuma Onyango. Madhiva vetro. Leo ni mundu taxi ni aukava uru te kwangirigara. Makina muri ni wewe umetumwa. Sawa shika 1000 weka gari mafuta twe. Leo in the process ya gari gikirwa maguta. Nenda kuongea na mtu ucio pale. Niso anokerwa pale ne athiekerwa vau muka sibako na hoteli by the way. Bimwaria gaza rio akuthikwo na mundu uri ratwarwa ngari eko ni athe ABI End Brothers Kutus kali no kwa ile kwenu kali ni ando aria aya tuanza tikangode ane 99 theri neo kangwire rio tutimese wanaivanini atuanju ndio wamona nurikana muratora wetu ugaga deny baada atuanjui na kwanza ni reverend ru turario achindiko ni kwa matiga nyambe nithio kwango boya hamona ona maiva ni marona tawani hapo yo tarona takondera hapo amen niki kainyu kurathire atia wandui tuma kwanyu twarikanie tuonane ira usaina agreement turathie ku tukerwa ngakua gutiko ona mutire ku muraririo boro wandui we ngarikana ya atiriri ithu tinye turatumire madam ithu tunire autumire 500 we murariria mwenda gutua ni mwariganirwo ni ithui
we ndwaheire account number njikire 500 mu importere ngari. Tiga nyume mbigugo murauga no call is like we are not communicating. Hai? Atini atia murauga we nyino ureta hoka vanini my dear. Iya. Atirimu ni uyu ni. Oh, mizi na mane kuingia 3 story tukionanaga. Tuwe ndakorirwo ikarite thi na laptop. Nie. You know, taigua atiriwa atindise ati tetwamendagiria ngari. Ngadui. What are you saying you people? Ona madam akiriwe uyu. Akiriwe uyu. Nie. Yeni. Eti waheire account number. Nie. Ukijia njikire 500,000. No riu nikukumwa atukorete ni where is that? Wanyu musie. Gwetu musie ku in the first place ku. Na sunrise. Sunrise Brewery. Hau kienda nauliza. Ati na mukebewa namba nu. Namba ya ndahuraga ndona advert niwe twagia nawe. Oh. Teke tugerie namba iyo. Na mko sawa nyinyi. Tabora itu igwarani. Ikwira yo uyu. Niyo maniri. Riu mwarauga mugioka kinya gwetu ati na no makoro my strange Kai. Imagine ira mteja. Ira mteja tena ngamevura taru ya mama ya bana no kwengirira. Are you people serious? Athi ate kari kifunga macho. Kibo no ni rire ni akuria ate uyu ni mundu mutumia. No muthuke kiongo muiri. Atiriri. Kiongo tuthukite. Ni ndirona madam niwe. Oh. Okay, ni imagine ni ona dinda mona. Okay, tanjira ati ilikuwa lini? Urogo ni pastor. My husband ni pastor. Na ni the business kila. Uya akora wa business woman in Nairobi. Ati ni na waukire ri uraukire goro? Silikuwa jana usiku. Nani ene kukinya na kinya turari na seminar Mombasa. But then ni reverend and I mean archdeacon. Tikwa narigwa andu no mavana ni uguo. Sio nashindwa kai wambiririe kwendia. Na ringi wanakumura uga na gukwa anga sunrise anga brewery. Hivyo tuakete na hali pia. Yes. Unaona nurona vale wavituka vale va bishop. Nyumba hiyo hivyo hapo ndio kwetu. Unaona hiki nyumba iko na mabati ya nini? Na ndikie mwaki hana no uguo na Inyu mutiendagia ngari. And let me tell you, maundu tamaya Nairobi ni very common. This is very common. Tondo na ngari murauga murendia in the first place tutie ngari ingi no eno. Na akora ti no twendagia na akora in fact ona ndrojete ni ukungurira ngari. Eno do this kwirire niwe wadwarire ku. Eno madam tia kuruso what you do thii wa kumuci ucio. You better mwekare kumpaka riria mwene gaoka. You get the point? Tondu ru ana toy sita emwava. The fact is tetue. Ni ukijikira ngiri 500. Ni ndirakiona kari. Ehe. Ni itikura tondu. Itingiura. Togu kuria twathire kuria twathire. Ndu cokio ku. Sokai. Cokio. Poleni sana bwana. Madam unaniangalia bana akisi mimi. Ni sawa twakiwa ni pole ni ku. Ndakwira ni ndakinyire gukutha icio. Menyo na accusation itheno ni very serious. Ndio ngira tumana bili cia kwa CJ ni. Madam eno